Amasaha abaye 17 muri Kigali, imvura iri kugwa ubudahita. Ese cyaba ari cyo gihe? Ese iyi mvura yaba iri kugwa bitandukanye n'uko isanzwe igwa? Ese ryaba ari ihinduka ry'ibihe twagezemo, tukaba tutaremera ko kuko ibihe byahindutse? Nimukurikire iyi video turaza kumenya ese ni ibihe bihinduka cyane imvura igwa nk'ibisanzwe. Twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu Scott Entertainment. Uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'iteganyagihe. Nk'uko mubizi, abenshi mu banyakigali kuva ijoro ryakeye kugeza uyu munsi babonye igihe cy'imvura idasanzwe yagiye igwa ikamara umwanya munini. Iyo mvura ikaba yahereye mu ma 2 kugeza na n'ubu ngubu ikigwa. Ariko se iyo mvura yaguye ubusanzwe iki ni cyo gihe cyayo? Ese yaba yahise cyangwa irakomeza? Nibyo tugiye kurebera hamwe kuri iyi video tugiye gukurikirana. Abatarakora subscribe, mukore subscribe, sanzwe barakora subscribe, kurikirane iyi video. Nk'uko nari mbivuze, imvura idasanzwe yahereye muri iri joro ryakeye kuva mu ma 2 iragwa, igwa ari nyinshi koko kandi idahita. Kugeza kuri uyu munota hari ibintu byinshi yangije, hari amazu yasenyutse, hari n'ababuze uko bataha bakarara aho batari bateganyije. Ariko si ibyo gusa, kuko hari n'abatabashije kujya ku kazi kabatunze ka buri munsi kubera imvura yanze guhita. Ese ubundi imvura yabaguye mu gihe cyayo cyangwa si igihe cyayo? Dukomeze tubirebe. Kugeza kuri uyu munota imvura yahereye mu gitondo idahise, nk'uko nari nabivuze kuva nijoro kugera n'iki gihe. Aya masaha ndi gukora iyi video imvura ntirahita. Ese ubu turi ku kihe gipimo cy'ubushyuhe? Biragenda bihinduka cyangwa byagabanutse? Kuri uyu munota turi ku gipimo cy'ubushyuhe cya degrees Celsius 17. Imvura ikaba iri kugwa muri Kigali, mu bice hafi ya byose bya Kigali. Hamwe na hamwe no mu ntara imvura iri kugwa, ariko reka twibanda muri Kigali kuko ariho duherereye. Ngende bereka bimwe mu bipimo bigiye bigaragara. Ibi bipimo muri kureba hano bikaba byafatiye i Kigali ku kibuga cy'indege cya Kigali. Kuri uyu munota tuvugana tukaba ari 8:04. Ikaba ari report yatanzwe 6:30. Iyi ndi kubereka ikaba igenda yerekana pressure cyangwa imbaraga umuyaga ufite n'ibindi, ubukonje turiho cyangwa ubuhehere na dew point cyangwa igipimo kigenda cyerekana uko ibihe bigenda bihinduka n'iki. Umuyaga dufite, tukaba dufite umuyaga ufite kilometero 15 mu isaha uva mu majyaruguru y'Iburengerazuba. Muri aka kanya tuvugana nk'uko nari nababwiye ruguru, dufite igipimo cy'ubushyuhe cya degrees Celsius 17 muri aka kanya. Ariko kuva nyuma yaho mu ma 8 igipimo cy'ubushyuhe kiraba cyahindutse cyageze kuri degrees Celsius 23. Bikaba byerekana ko imvura iraba yagabanutse, nta mvura igihari. Nyuma y'iki gihe mu ma 9 birasa nk'aho ubushyuhe butari bugire igihinduka, bugume ari degrees Celsius 23 kugeza 10:00. Nyuma yaho 10:00 zigeze, igihe cy'ubushyuhe kiragenda kigabanuka kiva kuri degrees Celsius 23 twari dufite, kigabanuka kijya kuri 22, bikomeze kugeza 12:00. So rero abantu mwese mwamuteganya kugira ingendo mujyamo, mumenye ko igihe cyangwa ikirere turiho kuri uyu munota cyahindutse kandi gishobora guhinduka gitanga imvura umunota ku munota. Niba hari gahunda ufite uteganya kuba wategura uburyo bwo kwifubika cyangwa kwitwikira igihe imvura yaba iguye. So murakoze.